Kanti ke umhlonishwa wakhona ke elutselutse nakathula wona ke lama-mask kude ke isikolo letimbili Lozitha Primary School neLozitha High School ubavetele ke bantwana ukuthi kumgcoka ukuthi ke batimisele ke bede ke etikolweni noma ke simo ke singavumi lapho singade ukuthi singathi mhlawumbe sikuphi ngenxa yalesimo lesikhona kepha ke siyangikhuthaza nalisekhona lelithuba lekuthini ngiyeta esikolweni please do come to school please attend and dedicate yourselves lokhu kutawusebentela wena kusasa Umphathi isikole weLozitha High School umnumzane Mathabela uvetile ukuthi vele kulesitho lenjini abalidinga ngoba ngalesinye isikhathi baye babone ukuthi bantwana ke ama-mask bayawaphinza. Siyabonga nje kakhulu lokuthi ilunga leParliament lalenkundla lesite ngalama-mask nelitiko letemfundo lesinikile kari region. So bowubona nje ukuthi imask ngathi iyaphinzeka kubantwana naloko ukuthi ke beta nalama disposable lothola ukuthi iyakhishwa nawe na gain kuyakhulunywa ikhishwe ibekwe ifakwe lishona lelanga yinye vele ubona lo ukuthi incane kakhulu so nangabe sekunaletinengi analamanengi nje ama-mask ekushintsha ngelanga kanti ke nithathe lithi sesekhona kulesikole sakolozitha High School titholile ukuthi ke bantwana sifanele khona ukuthi bafunde sidona ke ifundo te consumer science kulenzela ukuthi iligumbu balisebenzisa kolincane kakhulu kanti kufuna ke bachelelane umphathi isikole akuvetile ukuthi likhona ke iligumbu elikhulu kulebela ke ulabese ke liyema ubese uyasichazela ukuthi ligumbi ke labese limiswa yini njengokubatali ke batifaka imali ukuthi ke tali lakhiwe lona ke leligumbi sisamele lotas quantifyela kuleli form lesicela ngalo la ka RDF kune part ledzinga ukuthi sibhale le materials list ukuthi itawubita malini sisacela ke ka micro projects kuba beshabangu wasiniketa babejele so sisamele ukuthi babejele acethe lokho sikwadi kuthatha form silibisele enkundleni umhlonishwa wakhona ke elutselutse ubese uyaveta ukuthi bayinkundla batawenda konke kusemandleni ukuthi batsinzane lapho ke labafanele ukuthi kutawubuka ukuthi ngabe lesakhiwo ke simiswe yini nokuthi ke lesikole kanye lokho singasedakala kanjani umsebenzi lebesicabanga ukuthi uyaqhubeka njengoba asavetile head teacher lokho ukuthi babejele wacela lokuthi asiquantify but ke sitawusukuma nase sigijime siyoshona ehofisini la micro projects lokuhle nga micro projects ukuthi tandla uhlala ativulile ukuthi bahlonishwa angavela basho lokho lebakubona ukuthi akusahambe kahle emsebenzini lesemangweni so siyamthembisa teacher Nhlobo ukuthi cha sayisukumela lenza basibuke ukuthi bangabambiseka masinyane kangakanani kuloko ngoba vele liyadzingakala le class kule class tabo coffee kanti ke isikole ke sicelile ukuthi labo ke kufanele ukuthi kubede ke bato balekelela bamane ke bafike masinyane idenza bente emsakato iMaswati channel ngingeri Carlos ngalozitha